saying before ki pastor ba ki belong ko ginmen pelok ba juga how try para teman pesan ki hot committee balang ki hot ba ki delegates ki long ki long pa ki para samla ki baret baro kat ki balak banyo skaw ki ni kijing sawa naik kublai pi baro aga kerteng ka badan bor yung try orang penem jungi Jesus Christ ngai ngu yo play bola yalam yala ka joka presbytery ado ka sigi thoding menen ka sigi bar ashi ke perkhat kam japi adi ke jing syakri menta ka sigi ru bar ashi sigi mensem jong play la don rengkat bat phi la ban poi bah do ka ni ka por ke je seng ka perkhat do jong ka ni ka presbytery mentang so malai ngu yo play bo perla yanga ilok bagi ni baying menyedon dekat bat pi ni kapon baya syakri lang yo try dekat bat pi ki syakri ki bakodor ki jong play aku balai kulai kerpang ru ya ka eksekutif ya ka committee ke bla ibet ban ai bentai yang au syakri badet e jong try ban sam nak aktien ke jong play ani kapor ka pamentan ublen ke khui pi kum ka presbytery ino yalam jong ka pastor kita ben besan ke komiti balang yo pai lang jo ke presbytery barok away jing tuai juga kalau papinang la banang ya chaprang bat chakri yo try giwang idon na kisgi ke bakhado ya wai shwa bo try unwan no artat ngadan sisa hatmir ngadan hasda jo ke jiwana sin kijing jia keleng saudong ke perthai bangimla asyoban like na kani ke jing sisa bo try jisu Ulajan Manuan, kijing jia Middle East, katma Israel Hamas, kijing ale akeleng saudon, kabagi i bakajing sup kanumla asyu Manuan dalelay, bangilap i syai kedar, utray, ulajan Manuan, bleng kerhui pi way bagi ka presbytery barakaway, bakajing tuai kalau pinang jan syau blay, pinang jan syaka kerong kabalamang ka utray. Apalagi kijing telot kijing suai nginya snow akan ding pernah kacau try. Begini ini hadu kabakut. Hadu kajing wanasin kacau try. Oblain kerkui pi para kini kapor suami nyuk poi syaka kubor. Nyo snow suai kajing plasya bensem. Jagwe ka syakri kabakodor kacau try. Nang tay nagitain jain dia. Nang subhaban kade pi iman marfet. Balai ka testimony. Ngai play pi berok ki badan hang ne ke kerteng uji sukris unong pen im jongi ke kerteng jonga kedai ibi mon bat kejat merpen ngai syong ngasa hapo jawai bat ha kedong panaliar ko wai na kedong ke ba rahem ba ha ke jing sukri niam kum joro kedai ke niam tenrai ha ke ba khandai person ke badang long ki badang long ki khasi ngaro Sising kesinga la long kawai na active member jong the Sunrise Student Association ngalong ko barahem hagi kam niam paper ki benta jong kan niam tre handrai ngadon kawai ke jeng long bangam jus ngau tanat ban isi para brio ngam jus ngau tanat ban iban yegi wai ke jeng niam na manu do dang red imai hikai yanga bawadan nang bo nang thau ubishna yeki briu ubishna yeka perthai barok kawai ngangai ni gijat briu barok ki badan hang nei ka perthai ngila shna ha kedur ke jong ublai kumtan do dang red ngai shek wa bentip uai utu ublai besisha uai utu ublai ubala ben keren yanga namari mai ong udan unang bo nang thau yangi usnai karenjing jongi banyakan mau mengaro karenjing jonga kamet jonga lakha dai imai bat ipa kumtang asyik perkan habanga lakha lapan hep insaninga dai imai ipa ngayu i kedan kejengya dai hapadang kami ukpa bat kikon kumta ngaro ngakwa ia kata kejengnya dai badu blai haba ublai besna yangi udai bandon kata kejengnya dai ban ngabat kumta ngawat yu tu ublai besisya at
tat anda ngadap kan ars yang kerta hagaba ublay ula peningah kejing pas new uwan hagadur jong lor step bapernai uwan jengok ya kan kabertai bakata kasur ke bakran yang ba unne ulor snap bapernai udai uji supres but uwan jengok ya ke jeng kesem jompi kum tanga ang ublay uta wa bujwa ya gijeng kesem jonga gijeng kesem ke bedap daga jengjot daga jeng pra kumdon ke daga jeng yasuk ke jeng yateli kumdon ke daga jeng kumta ladok kan arsnem ublay ukran yang handreng empat itu Wai uta ujisu tangguai ngatip bu ujisu udai ublay jong Kristan handreng tip pade ula ayu ukuran ayu uim kumno bat kibrio anang hadap arpos nem kerta haus nem haga santarik September jong nem arjan rio habaka revival kwan ke kwan syakane ka than syakane ka jala jongi ka Meghalaya hangta ngadan mau ngadan habok college ngadang metrai kata revival kan ke tang habok yeng mane ngamur utau belai ki Kristan uman kita tang yi badang tang yi Kristan nganti bu utau belai ki Kristan udai belai jong bara udai belai bai yangi ndai tang ye kapap jangi ndai ye gajing tuna jangi udai jangi namar udai belai ke jangi kumta ngakan mau haga kandai biji men step kadang ngakiu gitu kikan don jong ka college ngakiang nong ba government college jawai ngar kat iperlok ba i jong ngai dai muslim kan pengadang ya gitu kikan don kan san ngayo i kalai na beneng kusyu wan ther ngamut ban kalon but itai perlok jong ngai kran dakten pereng hey bimon what happened to you Gaja ayu yupi ngang nang shop ban keren ngang ngasu ong bai kum ne ngak kedau bai sebenang ngang yo i kalai le wan ther ka met jonga bagas ngeu kum kata ke koran ke bapar keren je jonga dai na do kata ke sngi ke bandan apa do no jonga ke bapengki yang ngas nu thong adan pedeng ke cekele ke penang bat kudu jok hangta ngasdang badiam nang kong ay sentur ke pami nga kada Jesus Christ mahabi ki pop nga ngantip ka ay pop na mga dang kasi kata ka po handroy ublay ubus na yangi uwi thoy ni kapap jangi habang ikendo yo blay kapang kendo yangi bangi day kibrio kibarsna hagadur jong blay tagadaw jangi kumbaang way syukri uang ya kini kita kan Yohanes like Andrew bo ublay uid ke partai aba ang uid ke partai umur uid tang Kristan umur man tang gawai isnang uid yang berak kijai beriu kumta perla perjuangan ang yipi dan ay mesin kumba kajing syam jonga haden bangalong Kristan kalau siya kajing padsya kibahaya ngasam nama kimtip papali mendai bagi isi yang ki yang dengan layak ya haku wai kelanti hagi jeng sing tho jongki kelanti jong ayo la sa dai handrai ko wai ke bajak ya ke donut ke jongki hak ke por ke jeng kren beng ke jeng dam imama kan tamu de kli jong ge jeng nama ram dan pa jo de ke jeng hoi idam na mari ublai ro sempat habu jangi tangga wai ngakan ma ublai uji suhi kainga lagi kan mau pra banget buat kalian itu senam balakaya be lebih dan hagan noga jai niam hagan noga balang lebih long kita beri beper di kasih ni benar ke noga besong kang ni ngan ong be buat kalian itu senam jong pi lebih dan lebih la penhep pensan ban ngikum ki Kristan ngidai ban igat kunuksa amdai ban banyak ki wai jai niam namar kiro kita beri ko ngamapi basna kedur ke jong play kedaw ko wai kejeng yasya jonga ha kejeng duai kejeng yam jonga kemak ublay na mga balat yaki wat kinong yalam jong deniam teringa balat yaki kay ngale ngaduai yasay na benta jong ngaduai yasay ha kapa kadang yaki polis ni kiyo kejeng balay dudot na nga imaman kong bakta ibalik bersyak irang handray ba itam yang nga na pedeng persa jong
Manta berak ke bahing jonga. Kusnong jonga. Wat kinyam tere. Hape ki yo iya nga ki kinong yalam jonga. Ki iya jangan mat ki yo iya ke cek jong belai. Ngai ya piro nga ai man sim. Batang ke jeng ke tablet ki babara. Tang ke jeng hi. Ba Jesus Christ. Uhun ya lade ban ai. Kemet le jong ban yap na ban ta jong pi. Tang kandiat ki jeng ot ketika no kapang pakat uji su berok serenye ki jeng ot kemet jong tang gadau ujok do dikini uhun ban sya ula ban sya tang gadau pelat yang ya pi angadu duai balai parok un sakta yang aku isngi un sakta yang ni tang gadau gajik im jompe ban itu ban tip yu jisu am dai kan niam andre gajing ya dai jonga ban jompe tu beleng kurkui pi ya kan kata testimoni bakan dia ke jonga nak bentar ko prom jong belai amen Boleh si buan biman ni tu ka testimoni ka balangkot. Maga di kapor ka balangkot ni dan si buan ki boleh lale ka jingem ka jongi ki ba compare ba ki ba kampla. Ni ka jing lokot ka por ma ila kampan lokot tom ni ublein ker khui pi. Tu ni dwai. Atrai bo boleh sa si ni man ges lajat ki jome ko trai ngi don ka di ka jaka ban shakri ban pendan yeme pendan buram yeme usim jiki sim utrai joki trai ublei dan bor uba khrau ngi ba khrau tam ablei be ngiwan tam dia ro dan berkhrau dan pendan buram me ko kenrat taban shakri yeme ko trai mela bu inga ka di ka sla perthei nengkong kalong tang magin mani yeme ban pendan buram yeme ban le kaman ka jame ngai ngum le mela ka jong ka presbytery ablei be chung ada du ka si thot di ngin ba ta ski paro shi Bagaimana sa sisian menyelam ketika miet try ketika miet ke bakriat ablay. Pens aja ki dok nod ki jongi way pay way ko try bakal air beneng kan be beneng jongi kan pens aja pen klik ki dok nod bakal ben same jongi try. Bangin shit ham ka jinga day ban simti ketika por simti ni usyakri berat tamu batlat tam ablay. Me yi syapang jo ba metep not syapang jo try ba om chula ban yang tak shis again umla ban le ya iru try. Lemda te ka por ka chame. Simti ayu ni por ibalkat ko try pendan kam ablay tangan tala ka jong kepuram ke knyat ret yang kecat keting pena jame simla de mame ke di program kan mesti makui jong play nga invite me pamen wana pedeng jong gi pedang so bhai me kan rai di ke di kapur shame kedeng jisu kan wai amen ka khubor ka play bu ka dot no jonga kalong ban kong Samuel kalong pakhat pra Benkong Samuel kalau kau kelanong kebakat pra. Kejinga te jutang u David badu Jonathan. Kejinga te jutang perang David badu Jonathan. Bangga kwa ban bo ya kanika ya ka benta ya kanika jingkran kum ni. Kajaka ka basyir khaitam. Ka bau breu. Lani ka breu kila bandan. Kajaka ka basyir khaitam ka banga ban mapi ngila bandan. Kay kata ka basyir khaitam kajaka ngin sanang epet. Hari ni kalau nong kebakat pra kebenkong Samuel, ngiri ya kecingnya day joki arngot ki kon samla, u Jonathan bat u David. Berar ki wan laki long yeng ki per, we uday kon badan baam, uday we kon badok. U Jonathan uday kon do musim Saul, uday kon sim. Kabau David pada uday unang aplang berat, u kon jong Jesse. Why wan nakayeng badok o why wan nakayeng kapareos pa? Nreki don kajia it komta. Kajia it kajia jang joki halong kado kata-kata. Kia it tap mensiem ba. Balong kamnyar ban syam ya kajia daylok kabakum kani. Kabam skaudon kajia per. Hae rem. Kani kajia daylok jongki kalanang jur. Kamtam hadien bau David. Ula job ya kecing lehat ma jong persya ya ukala ya. Kikan mau ya kata kecing job jong David do mau daki kawang daki santli ki mau ya tu rat ba ukala ya ula yap bahdian jok kani kecing ya le oh ki breu ki la ya ro ba ya David but udah Jonathan ukon jong sim Saul ula nang i do kata-kata ya David. Kecing dia joki kala nang jan lah do kata-kata. Kat bau kapa jong Jonathan usim Saul pada ulah nang isi yaw David ulah nang bisni yaw David namar bau David ulah keu bah ka nam ka jong
Oh, kilong kami kikan tei ki ro yo David kyong. Oh, David uya upenyap tak kau hajar. Us em selalu penyap tam dak hajar. Kila ai kanam ka buram yo David ka bakam khrau. Kunta ka ben sem bishni kalawan haus em sol. Kan mau deus em ben kong jak Israel bala pensle bala jet nau blai. Nrai kalawan ka ben sem bishni hau neu breu. Ula isi yo David, ula bishni yo. Kat hado bala persang bang siap yap yo. Ula som arsin daki som. Pipule pukang Samuel kalau ka khat pra khat wei khat kendai khat basipau. Arsin ula som yo David marumut ban penyap no yo. Nrai David ula like ban tau som la dai ha ka kenro. Mereka bau nu kpa jong dang shun kat neru yau David u Jonathan pada ukon jong nu Samson unang nang yau David aduk kata-kata pada lekat bala banyada yau David na ukpa jong u Samson u bakwa ban penyap yau David kani kalau kaji ada ilok ka internet aduk kata-kata perlo bae jong wat ha pedeng jong kani kaji dia bau kpa u isi yau perlo jong Lei uneu Jonathan palu ulanang yo David hado kata-kata. Bagani kay man sem bishni kalawan haus em sol. But ang gakhtian jong blay berkong sawal kapra sipaw. Namar bakadon ka man sem ka bang ko ya kadon jongo. Uman sem baman ulawan man hiyar halor jong em sol. Ang gakhtian ka jong blay. Umensian baman ulahyar. Umensian bako jom lay was naman kinriya no. Ndai ladap daw mensian baman. Oh perlo baye jonga. Habaw ni usol, uri brio balaji jong blay. Habaw mensian jong blay ulah kinriya no lawan mensian baman skau tu setia ya kata. Usgau kon badang biang kajing adai jong bado blay. Usgau kon badang biang kata kajing yadai jong balau jong kerat. Tip setia mau belai ulah isi you, belai ulah kendria you, namar kajing long ka isi ka sniu ka dono ju ka ben sim ya le persha ka ben sim jo kajing bishni jo kajing pihoin ka badana ka dono ju pat kom tau belai ulah kendria no pat mesim baman ulawan hau de usol so tho setia ya kata usol uya chaneng sharum ule bahe tip setia ba don shu ublai batu ba ublay don syo badu bakalong ka ba ma perlo ba lara ublay don syo badu breu uya chaneng sharum henray shen ubreu baklab ublay kalap kajing emjong ni pule pun kong Samuel kalong ba arpo prakhatsan uniu sol ulas dang ban kuslay ban shipa halakadong kadonod kajongo balay ukuslay dengar bau belay ula ino no yo ula do no yo belay wa yo belay wa shisha akadono ka jongu kasdang wan ka kuslay kajing jenjar kajing kodet kajing do pia do dem parlo kalong kupta baru breu larau breu jingai no belay larang indon yo belay kajing em jongi kiwan tang kajing jenjar kiwan kajing kuslay kiwan kajing do pia do dem Kumu dokter ngalaya kedua sibon kibreu kibang ihapan ai da kita bayu atia kidon kibreu ibayu hapan ai da kita bayu atia don kiba don sibon ka spa ka pero Henry kiong sobha se ai dawai ngam jiyo atia da kibnai ngashu khuslai ngashu jenjar ngalang apisaman gamet ngado atia do dem ai lam se yang ada kadawai bangan yo atia Ndalawat bahaya kadau udon lot dong sedong katanggaway ka ba don nakata kalong don yaw blay haka jingem ka jahu don yaw Jesus Christ haka jingem jahu bat kata ka panlong yu bat lang ban pisa damit bat do thia bat do dem bat parlo baye jonga ngam simla ayu ya kadaway yo thia nala ayu da ka jingdway lahapan ya selok di badu dah kaktin ke jong belai. Lahapan penpai jauh saya kaktin ke baem ke jong belai. Uten rai jong kicing kerku banga hapan penitu you. Yau tahu Jesus Kristus kon jong belai.
Balawan siya ka partai ban siya yap alo ka ding pnam dagi pop jongi. Man ka siya slok man ka por. Suki ngalapan hai kay nakaktin ka joblay. Oh hadian ka tao lapay siya oblay. Daw lapay siya oblay. Wango mentang ayo tiya asok damit. Ngam ju syakting, ngam ju lengang, ngam ju pisah siya. Larawan nuju mairu ngalengo ngam ju syakting. Dayo asgaw ya katma, dayo asgaw ya ngam syakting so mentang ala yo Jesu haka jingim jonga. Ngadon da kajingkemen la kalong ka pertai kat balong. Usol ula dono yo blay. Udon ya kapisah, udon ya kabor, udon ya kaburom. Ulaban na kat bauman. Hendray lokbe kajing sok jokaman sem kamdan satiaho. Namar bong semyo yau tau tenrai jong kajing sok. Ubaong ya kajing sok na ay mga hapi om kumaay kapertay. Nga ay mga hapi utaw de Jesus Christ. O parlo ba ye kijing sok jaga partai kilong tang sipor. Kiye jaga partai kilong tang sipor. Lala pimat yo try pimat ya kajing sok kababong juga. Uni ubreu dalang aw la pisa. Para kajaka baon kelak kababon pai show blay. Una lewat show la nang jingai show no blay. Lalay wat sa ganong ay kasuy na endo o kaktin ka diyang mulay banwat ya kajing rap ng ninang tay habawan kijing jimjar hakajakaban petso blay gustang man mare siya kibreo man mare siya kadyang siya kapon ganang taray mauto laban ay kajing rap kito laban ay kajing rap iki hendray peuse myo jing rap mdan jing sok hakayeng kasem mdan jing sok hakabensem gajongki. O ni obreo, ulalong komta labid. Ulas daman mare siya niya siya tay. Nray umat sa tiya, ya ka jing suk. At palagbaye jo nga, katbaw dang pet jangay na ublay. Ublay ulan ng pankre, ya ka ay kabasyar ka, ya ka jingim ga jo. Ulan ng pankre, ya kito kisom, kiba ulasom, yaw debit. Bakin pai kela show namar baula pet jai no blay bule bom salia yo blay kito ki som ki baula som yo David ublay haka way kasgi unsa pen pai kela show namar baule len det yo blay Jehovah ublay batao ya ka bening ya ka pertay Ublay ulabo ya kasgiyo na ikiklor beneng. Ulabo ya kaler oxygen banginyaring bensin. Ya kiom banginyadi. Ulabo ya nga bayapias la ya kapertay. Habaulan det yaw tao blay ubakom uta. Kisum kiba meding. Klas dang banteo siya kajingem jung. But palabay kanjay fast forward ani kanjay kam siya kamat no. But pelakot. Ngarung siya kalanong kabakado kamanong Samuel kanong life away kadakot kamanong hado bandreo ngihangi hakatma kawiyale bagay Philistia bakinong shun usol usem sol bakraw ubajuyo ay kajingjok man kapor man bayalet ma mentaw le yalet ma bakinong shun bagay Philistia henray mentaw la siya jok. Oh, kana don kajing shale ben yaki Philistia hakada ulom Gilboa hauda katma Gilboa kisipay kila siya panyap barang kaktin kajoblay usol ru ulashim yalaka white lambar lahab halo jongka usol ulaya imam dan lacho labe kinong shonyo ula commit suicide ula shim na kanyo ka wailam but ula paniyap no yerde uta uslim uba kraw uba danbor uba le danbor pero sikata kapoy kapor kaba usam ji kondet usam ji sajop but uhap ban paniyap yalade talaga jong ka wailam so shirkay but berkat ya kajing im jong sim so oh layap no
Bagi nong show nu kakten ka jong blai kila shem ye u kila cry ye ka clay ka jong kila le tomet ye ka met ka jong im u ba kraw u ba danbor kila cry ye ka clay jong u kila lot ye ki ater jong u ba kila pa sa keleng ki jaka sakin jaka pajba sakin jaka jo ki jong bane blai thao barhang ta ki breu ki khebeng yo sim sol Uni ken nu diu se mo bala jiet dau belai. Peleng ka kot ye udat kom ne. Udai bala pensle dau Samuel. Balai pat belinjah do kan ne. La sakrai kle ya ki atyar ju la pa si ki yen ju ki asterat. Banyak ka met ju ang ka Bible las din hakan rock besan. Ngalaman bodur kom hantai ha plus besar. Las din ya ka met ju sim sol. Bagi breu ki yo barkheben. Wow, kalalong ka jing godet. Kalalong ka jing le ran ya ka jing sim ha Israel. Ki breu ki le kli balai ki le jah komne. Une kenau de sim bala jet dau balai. Udai bala pensle dau prophet jo balai Samuel. Udai sim ban nengkong jo ki Israel. Uday wala job sibon kitma abaw yale atma namar bo blay wala don dekat bado Henry mentau lamat ya kan ka tragedy ya kan ka jingjia ka masyarkhay hadu kata-kata balay kaladon ka jingkeli balay kalajya komne kadaw kalang baw ni ubreo uyale kay bado blay Jehovah Wala shem sting ya ka jing kot ka jong blay ya ka jing jiet ka jong blay yo. Wala le sting ya ka jing kot ka jong blay. Bat wala bom sinyo ya ka jing day jong bado blay. Oh, let's go sarang bau day wala jiet do blay. Ngade usim la jiet yang ado blay. La pensle yang ado Samuel prophet jo blay. Kala biang yang atang konta nganget yu blay ula dan ben banga ula banyarap yang agi jele juga baro. Nreng umsuto setia bau blay ula kendrian ono. Wat la da ula de ula jiet bro ula kendrian no. Namar kamen sim joka pop ka dan ka dono jo kamen sim bishni kamen sim penyap breu ula penyap ya ki londo joka nop ula le si bon ki kam ki basharkhay ula penyap ya ki breu ki jo blay berkata kala penbitar yo blay pagkakam penbitar yo blay kalang bau ni breu simtre bangkala kabamot tre bangkala kabamot Ladau dala kelabamot kanem jin dala jia konta lapi. Nrei namar bau yai pen ya la kajo kadonut kajo. Usgau baka ka bau le kalau kabadai. Kai ka banga berkat kalau kabadai. Kabale kita kani ka bakla ani ka bangale mga kalau kabadai. Ngam don kamban kala kabamot ngam don kamban pai shau tau blai baim ngam don kamban IT la kajo ka jim jonga. Ngam don kamban pan ma piki pop. Malase usgau ila de mo biang uhak ubiang na dong siya dong ngaday usin ngadon kabor ngadon kaburom ngadon kaspa ngadon kapel ngamdon kamban penrit lagi hakati kamiet bani IT le sakmat ngamday ukulong ngamday wakobuta yo kibriu kinong kuno yang larang kalakamot larang ali IT yang tepo jeseng yalap kanjayo yang ngamdan kam ya kita baro la biang ngasudei ubreo balajet jongblay ngadeus im balajet jongblay usus yau baladei balajet la biang dan kam jingkala bamot Bible kaong baro ila lepop Pagila dona na kaburam ka jongblay mdanu bahok mdanu weiru magkamadon kam yang nga banyapi lagi ski mday syoy kaspa kahajar ka nang start kamangidan kam kirki kini ski kani ka jingkala ka babot pagpay show play wem padu play ubashisha nado ka donot nado come and sing padu play idan kam
Yau belai. Ngasuin yung tunong ruay. Ubajurway. Pangasngap pa yung mga jaho kimatwang. Jesus now, more than ever. For we need Jesus now, more than ever. O Jesu minta, ni kam don kam ya me. Ni don kam, yo Jesu minta, ban yakibor barok. Ni kam don kam, yo try. Parlabi janga, uniu priu, so don kam yo play. Uso biang, hakajing long kabalajit. Berkatahi, kalabiang banwan ra ya ka tragedy. Ya kajing jia ka masyarkay. Hakajingem kajamu. Oh ngalaban murder. Uniu priu, ula sa syukor hau syaitan. Ula sa syukor hau syaitan. Usaitan uang kabiang kajia day jong me. Badu blay. Medang lejeseng. Medang ruai choir, medang syong miet aku tu jaseng kat ketuka kriat, kabiang kajia day jong pi badu belai, pim dan gambat kelah kelamot. Oh, lasyak syukur. Ke Bible ke Ong Yohanes Praso Pusau, usaitan. Uday unong syukur, ukpa jo kajing syukur, baru syukur iki babon no ke Bible. Utaw di usaitan. Dan si Bon kibasya syukur habreng jongi kibadan hakade kamadan. Babaro saudang kepertei isa syukur hau saitan. Balai kajot kepertei katne kaspapai. Namar bakadan kajing sya syukur hau saitan. Usaitan ong kele jeseng. Wai le kito tangba. Wat le kelah kabamut. Wat lay beer, wat lay beer, wat lay sekmat. Ha. Wat lay beer, pide kajat berde balajian. Ulaban kot ka Bible, ban kong Petras ar kendai. Pide kajat berde balajian, upai lang balajian jauh belai. Perlu be jangan kalau kajik sisa. Mengaban mapi kibadan nakamadan baki bala baju askau yang kajik sawa. Baro pide ki pailang balajian jauh belai. Pide ki bakodor kamat jauh belai. Ublay wi japi baro kibadan hangne baki bala baju askau yang kajik sawa. Totep yang kajik sisa. Ublay wi japi baro. Dakaji kebabam jukut. Pide kekenca balajian jangan utrai. Leparlok bayit, ngimlaban kain sting ya kajing long kepada jihad jonga bat jongpi. Ngimlaban kain sting ya kajing let yalap jonga sakatiak misakaman. Ngahapan penret jadi ngahapan penap yang belai man kasi pada apor. Bakan pere kapop ka jonga kabau upol ben kongkoren katsan life away. Upol wang ngayap man kasi. I die every day wang upol. Kat uni urat ba jong blay. Why men sim sipon niya nga. Man kasi upol wang. I die every day. Ngayap man kasi. Ngakanteri ka pop. Ngakanteri ka sarong. Ngakanteri ka meng. Ngakanteri ka kiyay ka mga nyukor. Kachiyam chunga. Kibalong kiblay tao. Kachiyam chunga. Ngakanteri ki baro. Banyo. Yo Jesu. Banyo Jesu. Hakachiyam. Palobe chunga. Uniusol. Ka problem chungu. Uday ubalajiet daw blay. Lapan sle daw Samuel. Ula job sibon kitma. Henry. Ula leki kam ke basyarkay. But umsko tu satya. Bau blay ula isi yo. Tip satya baka bitar ka jaw blay ka apyo. Shem kelah keramut. Lesi ula yo alat ya kejesen yalap kumayo mapi mata kamit. Ula yo alat man pai show blay. Ula yo alat man kelah keramut. Lesi udan nakashuki kabalaya kabasao kabasan. Lani udan nakalpong hajam jo kata kejesen yalap. Tip bakata ka kejesen yalap kabakado akajingen jo.
Unang taray baon sa kelah ka mamot hadin. Ndadan ka krusit. Sintet baka to ka jeseng presbytery. Kani ka last chance ka jingim jawai ngoyo play. Kani ka jeseng yalap. Ngangat kani ka plan ka jaw play. Kinong yalam bapit bait ka jeseng yalap. Yodon ka no ka do ka mensim. Kaban late no siya bom jukut. Klan kelah ka mamot. Kalaban din ta jong pi kibaran hang ni. Kalaban don ka jimot ka bekerja belai hang ni lak baik. Manore mano. Pinlay na ka tragedy. Pinlay na ka nagiging syabkay. Jadi balaban up ya pi. Larapi one siya Jesus Christ. Dagat tonod ka baluet. Anong ngam kwa ya ka donot sol ka jim junga. Ablay kani ka med ka bakriat. Tamaweng ya ka donot sol nga. Ya ka donot nga. Ka donot now junga. Try peluet ya ka donot junga. Bagat peluet jadi ablay. Kejat keting pernah ke jami. Lagan long kat batalong. Mata kamit. Ketika kamit ka jonga. Ka Bible kong Lukas kat lai. Relem da pikelah ka mambut. Pi baro penjat no kumjo. Mday ba ong mga. Mday ba ong kipastor. Ong utray. Lemda pikelah ka mambut. Kamat lemda pipai show blay. Lemda mga kapai show blay. Lemda mapipai show blay. Lemda ngiba rong ya pai lang show blay. Dakadon wad kabaskaulit. Ang kaktiyan show blay. Jat na kumjo kumajat usal. Katragedy ka up. Katragedy ka basyarkay. Kabakam syarkay ba kajong sol. Petras nang kat kabasal. Ublay simrit. Wadi ki angel. Men ba kira lepop. Ula shop ya ki arsut sedujok. Berkat. Salia wadi ki angel. Ki angel kenapa dong. Bangga day kalapian na dong siya dong. Salia wadi ki angel. But shop ya ki sedujok. Lagakin tre. Ban kalakramot. Mengalong special ayu hakmajong try. Mapipilong special ayu hakmajong blay. Ngimlong special ay rem. Ngidan tangbat sngawrit banwan nakejat kading pena. Unang blay mahabiyang nga try. Ngalong unang pop pajat pat parem. Sadya nga takas nam Calvary. Usol na daw ang tangkataw pay siya try. Kani kajing dia. Kan like war na kajing em jamu nangis kam lok be juga kini kajing dia ka ba shokai kan like palo be juga kini ka bit la se don ki ba kom kini kajing dia ki ba up ya kajing em ka jong pi ya ka yin ka sem ka jong pi ya ki kun ki kti ki jong pi la se ka ba up menta kini ka tragedy ka ba play open crack ba la se de ka takataw ba la penlongi ki nang yalam pen bay na ki jeseng yalam menta ka mit Bakadon ka ba kay apa kini kisi kini binay na tayo ibanwan. Saitan ro uyat kerho kumusing ban bam mengoy tali kay yeng jono re jono ya no lak ba jonga. Kadang jing dan kam ka bakirki kalam. Tu ya pai show blay. Da kay jing kalahmat. Ngakot nang kong ya pi ase ki badan handi. Ayo yo blay ba pia syakriat ka dia ka gamit. Hindi lapay kani ka naman toy. Ladang ngempay si Shasha Oblay na doon ka doon. So Oblay o yung suhan ko sol. Kamantoy ka jing lang ka pala jiyat jame. Kamantoy ka tukiyik ay paro. Haba mem tre banpay Shasha Oblay da ka jing kalabawat. Ka tragedy ka ba syarkay kan jiya. Ba't ka ba kam syarkay? Ba't ka ba usol ulabat? Bali ka usol wala siya wala dung la ni usom la kraya ka klejo la raya ki atiarjo siya ki jaka ki astarat bala stin ka medjo ki kadro jo ka beshan kalau ka jing dia ka besyarkai hendrai kan kam syarkai lok yanga ba yapi larang ikan tait bat kalah bambat baka ba kam syarkai kalom ban stin ya ka met hakikan ro jo ka dujok ding Berhanta ya propenia. Insulinyar. Kat no lax nam. Kat no millions nam.
I am bom jukot. Kajing bakla kalong simtre ban kala kumat. Kalau bayit, kalau serius sekali kami. Nadana pedang japi pisgo bang abiang kajong Kristan juga. Ay mo yuglay pilaka kaya Kristan. Piwan na kayin kabala jit kajong blay. Di perlok bayit juga. Kebadan kami yang abaya pi ka personal relationship al try. Gidan kami ka dia day ka ba shimet pa do play. Gidan kami na si sa dala day yo try. Mdan ay ka pen bitar yo play. Light na kabaw briw tre pan kalak ramat. Usol ula pen bitar yo play. Ba tre pan kalak ramat. Uskaw hun na kajinglong kabalajit. Nga invite the people of the juga. What you skohun na kajinglong kabala jit jumpy. What you skohun para long cut along delegates nga let banyalap ka gospel what skohun tanganta. Hapan pai jo try kabit. Hapan kalak ramat. Piklo hina malay kata. Usol ulamat ya kabakong kata. Kabaan. U Jonathan ukun jong siem Saul. Ubayait bahaban u David. Uni baderu uya bahabat udebet. Uni rumah ya kajo kajingjia. Kilamat ya kajing syai rem makatma maurla syapnya perkat kupaj usim sol. Mauru haban mat ya kajingjia ka basyarkai ya ka tragedy ya kajingjia ka balong kajing let ran ya kajing sim barakaway. Kumno kalaban long u Jonathan. Uni pat ubai tayo debet. Uya lang baru debet beriau jauh belai syakri jauh try. Uya lah itu kan. Uya telok badu kalau nong kebakat pra. Uya telok bahabadu. Nrai balai pat bau Jonathan. Udah mat ya kan kajingjia ka basyarkai ya kajingem. Kitip kay kadau kalang kajau Jonathan hi. U Jonathan utip lut na dong syadong. Sapa kani kau iba ka group jo kipriyo ka group ka banakong kani ka group jo kipriyo ki balang ko Saul ka group ka baar kani ka group jo kipriyo ki balang ko Jonathan u Jonathan ura te pa siya pa ko kapa jo Saul bau deu brio bau blay ula isi yo bau blay mesem jo blay ula kedriak na o ban mesem paman ula ban hap jur hau u te pa siya pa ko kapa jo bau la pasaman peniap yo David u peniap ya kilang do ora peniap ya kilang do aja kan nok tak ter wala lay wat ikanong ay ksuin na endor utit ba kaway kaliang u David u na yung breo mga jit jo play ora pensle na utray u ba u play ula siyam so bahayo ba masiyam jo play ang kaktiyan ka jo play ula hiyar jur how David u yung isay kdar kiniki ay Pat kalapoy kapor ya ban penlong ya karai to make a decision. Ko Jonathan hagade ka mit malayo asgaulot na dong siya dong metep mo kapa jome udon na kalenti jo kadujok jo kajingdom baru David udah na kaliang ke jo play jit akade ka mit siya kanu kaliang medon ko Jonathan Meko abandon sekaliang jogu kapa jome umalay breu jogu saitan ne meko abandon nakaliang jogu David u breu jogu blay u Jonathan u bapli la rai shikjat show David shikjat show Saul shikjat shakap show blay Sikijat sakapertay melawan penlong ya karai para bayit hilayo oskaw ya kaktian ka jang balay na domanin kamit menakasi para shiski hilayo oskaw ya kaktian ka jang balay bakani kita bapin penmay bapin penlong ya ka decision ya karai ka jang pi kabanya day sendam baka bang jukot sakano ka line pidan sakapertay ni soblay Sikit sobai, sikit pala juga, sikit rampong di baru kom, sikit bisnis, sikit pihoin, sikit jelek di marketing. Nih, sikit orang kawai, sikit yang try, sikit IT lot makan sikit kelak apa buat. Pidan sikit kalian, haka dikamit. Pimla banlong neutral,
padu blay. Happening namdan jaga ki bayat neutral. Ki 50-50. Untuk kalau biscuit 50-50 biscuit. Ngimdan 50-50 hang teh beneng. Ngidan be 100% show blay. 100% show setan. 100% show beneng. 100% show dujak. Berkata kadai bayau beriau Shimet ubalong responsible ubadan kajing kirkle ban penlongi karai ubalayo ay api ya ka sound mind ate batiwe nyo wa ay api ang ate batiwe nyo ubalay sumay ka masayam jing shifting ni ka bor kajing eight bar ka bor halol ladi kajing lang adkar ka bor halol ladi wa ay api ka miet ya ka bor halol ladi ate batiwe nyo apin penlong karai Agak kemit ke bakat hakong thong. Kalau bayi juga ngimla banyak neutral. Usol, David, Jonathan, umla bandrai, banyak join, syaka family ke jauh David. Hadir melatip saya kedar bah, bau kepala jauh dan kadang jauh setan. Ndai tre setiawan berdekut ya kecil day baru kepala. Tre setiawan berdekut ya kecil day, bagi bekerja doa, bekerja pertai, ban punya sok no baru belai, ban punya day no bagi bekerja belai. Uya na pedeng ban pesobha syaka manru, ban pesobha syaka diangru. Berkatahi kelebiang, baun mat ya kajuk kajingjia ke besyirkai. Kubau kepah jauh sol, ulamat. Kajing syak job, kajing syak leran, kajing syak penjot. Wat laki wan na kayin ka bakraw, ka badan bor, ka badan buram. Henrei, nama bakim tre, ban pai syau belai. Nama bakim tre, ban petekut noi kajia day, ban cokadok, cokadok ka partai. Kajing pitar, kajong belai, ka lap bayaki. Hakawi kasih. Uni upriyo, hadir bolos kutu, iki bara. Ula day ken ban kut jibat ong ken no api katulak biang. Kalau day yang aban pai satai. Ngatip lo dia ke babha, ngatip lo dia ke bastil, ke gamit, ke bakado, bakakwa, ban penongi ka rai betagamit. Bagam kwa asyo bandon na ka family. Jom ubreo, ubam yat kat kum kamon ka jom ublay. Ngakwa bandon na ka long ying jo kibreo ki jom ublay. Ngakwa bandon na ka family, ka long ying. Kabau play usan syar kabaki ege jo kada partai ege po jo kajingdom kisan syar ka uni Jonathan shimlala setia ban penlong ya karai hadin beratip ha ya ki ege baro ban penlong yang ban perkhat kalong pleng kala ban long bahadin barayos ngawulod ya kajing shisha baro hadin bangitip lo ya kajing shisha baro Bon kitang lecha dujok. Namar bakim tre ban le ya kai ka bakilayos ngaw. Jacob iway arpuar ko ang. Tulong pi kinong le ya kaktin. Te tang kinong ngaw. Ila don tan si bon ki basyos ngaw. Yos ngaw ya kaktin. Kari jugi ka kadray ka sigalap ya ka gospel. Bateng-teng na jukaliyo play sakat noon bang yalap kari jongi kenray ka jalap nios ngau payos ngau ikaktin ka jong play lekat nungut kibakongu ikaktin ka jong play berkong Samuel katsan arpuar kong kajing kongo kakamha bamya kajing kinya obedience is better than sacrifice. Kijing kina kasi pala siya sar siya ng kandang kiyamane kihe kita kijing kina utray wang ako jingkongo mano ba kongo man buot ya nga mano ba kongo kani kamit man sikrino ya nga mano ba kongo man saranda man IT ra ka jok kijing ya maganya hanga uni utray wang tuwan hanga pigi matay pagi makia kan jingket ngan penjam ya pi ngai ka jingket ka makia ka jingket ya pi ngai ka jingtran ka jisway ka met ya pi ka yen ka salvi wan hanga utray manuban kongo hakene ka bit ka jing kongo ka kambha banya ka jing knya nyepen lekot syam tukut nata balai bau Jonathan umla bat penyaso baru David
Pila ya sudu ba benta, ukpa ju de brio bla yo mensim paman. U David udah mensim jauh belai. Tre setiapan penyasok pat u David. Udang yai sno baik berkupa baru ya yang ni pedeng. Balai ken ngelak kelia dia balai uni obreu lebih. Apa ulah tip ikijik sisa baro balai penyasok no pat u David. Katau kaban kong kadai kajiga dai do dai snam. Oh, solo di kupai jongate. Ngan komno kasnam ka jong ka to ya kasnam jonga. Uday ma berapa long brew yang bangan long kom de ka bangan long. Kamla long bangan yo bangan sendan yo. Ngatip kay ka baule ka long ka basneo. Ukpa jonga ula le ka basneo. Tenre ngamla man no ya lo jong ukpa. Kajinga day do kajinga day snam. Ngam kwa ban pensau besi ya lo jong kupa walau le ka basneo ngas ngap jar ngam kwa setia ban pensau siu parlok kajinga dai do dai snam kaktien ka jong play ban kong Timothy reu kharwai kong rei mame au preu jong play to pet yap no nakine ki eru ami ka basneo pet yap no me nakabasneo siya kabapa nakalati jo kajing yap siya kalati jo kajing em nakaparfei siya kikti ka jo utray siya kikti ka balamong ka jo ray mame hakani ka med au breo to pet yap no nakini ki baro ang kaktian ka jo balay kajing day do day snam kabaar lakot kajing sup kajing sign niya kayeng sim ka comfort kabaudan na kayeng sim. Oh, bandan na kayeng sim bat ipate. Kada aram sisya kain karusim sol mo. Biang kisah kri syakor karhai kabam kadi karhai. Kabam breakfast kabam dinner kabiang na dong syadong kat kabaong syuong sikantin na long lut. Kipen biang lut na dong syadong. Kijing dan kambar, kidan kikpe sentil, kidan kejaka jigi, ki swimming pool, ki kali, ki babiang na dong syadong, kumno kenyan kat kani kajing sup kasanya kayeng kajok pa. Kumno kenyan penyaso baru David, uba pli ubam dan am kayeng rum dan ka kali rum dan, udah beliau khod udah tamnong aplang berat, udah khod jong Jesse, uba pli uba dok, kumno kan penyaso baru, kumdan kabam kababiang, tuat bantia bandam rum dan, uba bon kapor ure siki kram adulam ban pet na kinong syon. Wa pliu David utet baraboh sa kram adulam ban light na kinong syon. Mdan kata ka comfort, mdan kata ka jing sup. Mdan bam kabati kana, mdan jing tia kabati kana. Wa pliu de tau David syakri jong try. Walau Jonathan uyang habreng wang ngamla ban penjasok baru David. Ngakam jit yang ka jaka ka masuk ka ba aram ngayo asibon ka jiyo ajo ngahang ne nga aram kidan sibon ki syakri syakar ki penbiang penbet yang ana dong syadong kumnongan penyaso baru David ubreu ubaduk ubamdan rum Jeremiah khandai khatway ki ong kajing suk apa omdan setia kajing suk parlok baye juga kajing suk hakat to berkabalai kaspa berkaburam berkajing sopa kayeng ukpa ju kan kaspa kan kaburam kasabalai kibriu ki buram no jo oh kidan ki sikarti gats di bawah ki be bod ju kibriu ki buram kasabalai ki kali ki busong oh ki buram no kibriu kasabalai uai pi bom kwa ya kata kaburam hakani partai baro ya wa ya kaspa ya kana ya kaburam na yo ya kata ban David wa Jonathan wa ngamtre setia ban bud baru David ukam jit bandan kayeng ka josol katao ka balay la se kala panong ka jingle ran ka jang kumnongan penyaso baru tayo breu bedok kumnongan penyaso bat ku ngan noy ka kayeng ka baraspa kanong ka jingle ran ka jingem jonga kawai ka katao kanong ka jing boteng la se boteng wang hakawai ka ski ngan sa let rekat David ngan no shwa ngan apshwa menta ngan saji na kawai kasri parlok bayit te pakata kasri kajia katma puk hagel bola lahaban let no barhang tau la sya peniap hakabadan tma parlok bayit jong hangidan sibon na kanigamit kibadan kajia tay do day snam baru saitan
Usaitan berkicik hikai ke bahar kom kapop kalau long dok long senam ke jing jonga pat jompi. Bangim la setiap an no ikicing melin ke besneu. Ya kijing melin ke persya ya kaman ke jong play ngim la ban pai no show play namar bagila im hang ta ila man hang ta kalau long dok long senam ka jing jonga pat jompi lok be jonga. Palok be jonga buan pedeng jungi hado ka dikamit. Ngidang ya bat ya kecil day do day snam baka perthe baru saitan mereka ni kami utrai wong jin you try pikir nama jin you try kadi kejamin wong yang join na kajaga ka mapidan one but identify ade but penitoy ade mapidai ki jong lai baem pidai ki jong au try pihak ban penito tengkrenya de hakmat juga perthe Pidai ki jobre. No ito ka comfort zone. Kajing suk kajing kemen. Usai tanu ay pi kajing suk kajing kemen tang sipor. Ula ban kentiu ya pi sa jorong. Ni la poy te jorong la ban haps na di pi like ban skat like ban shing ban shuru. Kata-kata ka buit ke jauh usaitan. Ki jo ka pertei iko ba ki biang sipor. Ki suk ki biang na dong sa dong. Ndai ka ba good kadika tragedy. Ka ba good kadika jing sirkay la bay. Padu kabalai ke bangang ipi usol ujonathan ujian ya kaspa bai kapuram kanungan da preng jungi ke bayang jian ya kaspa ya kapuram juga de kaperthai mdan jing bakla bagi yo ya kaspa da kalati ke babek da kalati ke badai bad yo ya kapuram ke bablai lai ndai parlang bai junga bon ya be ya kalati ke babdai Badan si bon ki badan lagi kap kay kiti jo saitan akan siya be ya kaspa berkaburam perlobe ban balai ka ni ka jot ka sino ki thaj gi si namar ka siya be ya kaspa berkaburam makilenti ki rukom ki babdai di kami utrai kwa yang apa jepi apinjit ya utrai jisu u David ulakal dur ka jo utrai u yeng hangir kat baki kiti ki balabang pin pej u bapli kakti kata kaskar pika krum uru kada kaskar kakli uru kada kaskar kira kisok kliang sudah ini nutrai ukhat iye jangan apa jepi nomor uin pelan jangan apa jepi kada kabit o piklo ada mat bot piklo ada mat bot jangan ngan belong jepi kinok tong beliau kada kabit ngani jepi ngani harap jepi ngan kerjaan jepi tapi keluar bantuan saya ngahakan di kamit. Long bayi juga, kalau kajing kerhu lebih wan show play, hakan di kamit. Berkadon kajing ma, larangi lendat no play, langi cengai no play. Ngai yo play, bo play ulakhat ya kajing yam juga. Hakas nam kat kendai spa prapo kendai. Shua kata ngadang im berkapertei ngayaj berkapertei. Ngadon hakanyam tang bangay lekai padu blay. Ngumpat jula IT la di show try. Ya try ye kam hendray ngampat ye kedu padu try markbat ngam ngaisi ye ki brio ki basyakri yo blay. Ngaisi ye ki nong yalap ye ka gospel bagi je pelip light hawan ki brio banyalap ye ka gospel gitu ki por. Ngadon nakalenti jo ka jingjot akalenti jo ka pop. Ngasgaw ka makabiang ka to kalenti ya injonga ngasgaw sup ngasgaw kemen na ito ipor ibatang sipor lang ba Bekas nam kat kendai spa prap kendai ublay ulak kata ya ka jingim jonga men baka kebe ba jonga kayo apang kanser yo apang kanser ba mla asyo ban sumaria ka mdalat syo parlo ba Wat ko doktor hayeng ngalara ai siya tayo siya po Delhi Galara asya Delhi kasi ato ipi ka testimony jonga balay bangalong kumne ka bangalong menta balay banga yeng bayalap yo ni Jisu namar kalamat hala ka jog ka chingim baw ni play baem baw ni play bashisha Jisu Kristo kun jong play Uwi nga uwi piru iwe iwe kabulay rap yang kau jarap ipi Lakit sa po siya velda po siya po Delhi siya to lukot ni piki doktor na ates ki okile ra na yung kakimi jong me kakimi jong me kan sayap ka po siya tayo kan sayap ka po siya tayo udah tumor ka po jong kakimi jong me kile ra kloy no siya ying lapan por na ki doktor lai kenta kaong baja keren baki bahayeng ngabdan bahayeng kadang tangin kente
Dan ong ihin men kentay ilaban kelan ilaban yo shock. Ngam nuhan banjatu ino. Ngala persang badwat yo try kata kapo. Lai kenta ngalalay sa diyan yung Ames Hospital, hapo Delhi, ka hospital ka bahe, ka bakraw, ka medyo sunsyari, ka president, ka prime minister, ka hospital ka bakraw, hapo Delhi, ngalalay sa diyan yung ka hospital, hatray yung wayo din, ang tagalas na kanyam, ablay siya medon, ablay siya medon, ngayos ka magiging kristan, kiyong magkaslam yung Jesu, kalaban pagkya, ikibapang, hato kalong si Shanem komta, ablay siya medon, medon ne memdon si siya ablay, lara medon penpaw, yang amanta, narungan siya kriya me, lara memdon rungan ng penutpor, bat lejeseng ba siya kriya ablay, ngasutu ila de baro ade na marke pop ki jonga lok bai de na marke jing let jele light jonga ngalapan map na ublay ngalakwa ban puli ya ka bible nreng ngam dan bible na mar nga isi ya ki priu jo ublay ngam jura bible hakata ka por ngalakwa ban puli ya ka bible ngasukun mau ye wi hot ba we priu ban puli ya hapo hospital Isaiah san pulai le dong gat ka basan da ka jing snam jo ula pen kia yangi syukran ya itai dekot berkayam berkajaman ngam nang ruban duai ngam nang ban okno rugo sipan maap na blay maap yang la sei mei jonga yo pang kanser na marka pop jonga maap no yang blay maap no yang perkhia ei mei jonga ipa jonga ngin dang su la khlat na do bang dangret na de khon khat do na ye nga ye je ka kme ba ye jonga ngam kwa ba mei jonga in yap no blay perkhia ye ka kme jonga like galayam hadir lai ketang lai kedu iki doktor si paumut kita ki doktor ki amal arai ban ra no ngong em sebab pu ye ka kemi jonga ki ong pu ke menui ka kemi jonga akan sayap apa kamera pu ke menui ka kemi jonga mekran bi melong doktor ngong hoi melong doktor mede bi payok bayi dekat bayi pi ban mat iki bakrau no blai pin hap ban pau shua kom ki bi kat badang ye iya pi ku pastat pin mat ai ru naka kat ka jis nei jong trai dei na pila long ku ubi hanta pi se yi wey what you play uba pi mane la yang ai paper sign hanta la ka yap ka kni jom men ke kle ba me ngoi ngan ke kle banga la sha le bitar hanta la shu test la shu ra la ka ra ya ka met ka kni jonga sha ka bra poit Ngalasyu ya hangta marway shaneng sharom ngapan map no play get pop jonga mangala twaya play ma pen pau yala de ma melong si sao play la melong play bakra berpala ila puisi teng kentam dap hadien si kenta ar kentam dap lai kentam dap sau kenta na dap sau kenta wan mi tau head department ulang wan mi na ta kamera poi ngalakli ula je ayu ye mai jonga la je ayu la yap la je ayu o khat yang asa ke kamera wong ye poi ngala je ayu ke keme jonga wa mai itu kansa po hoi ngala ye la je ayu kala yap na la je ayu o ngala poi ye ke keme jong me si kenta ngamlap yo tu tumor nalakhat salay ngot ki surgeon banya puy mlap yaw tau tumor nakhat nyaw ngot ki surgeon ki bastat apa Ames Hospital hadali nakhat ki baro bakinwan banya rap yang banya puy yang kemi jong me te po hospital ki ong ngim lap shu yaw tu tumor utu kanser laja asya ngim lap shu wong ta professor wong ngampat julap kum kane bangalatre hang ne sau polais nem hang ta lok e ka shumi la ka shitur jonga ngong praise the lord ya ro yo try na mangalap pro ka do anu wong yang hang ta are you a Christian me de Kristan ngong yo yes I am a Christian now menta dagade o Kristan kakimi kalet nang ni kum kamet yap tamban ra po airplane room siya cak ngalong doktor kalau siya ay certificate bala ban travel by air ban dak plane let kum kamet yap hadin kat san sni wan pai nang te kakimi junga kakit kawi ke airbag siya kamon kawi ke airbag siya kadiang kibriu ke mare wow kakimi doktor
kalaim biang, kalay da kamet yak manta kalaim biang. Ublay ay ban im sakat sansnem. Hadin may lay iyaw ni ukon. Ubay jiwang nga barbor kon ngam kwa mapinra atang yaw jeri eksemen. Kakwa mapinra ya ka Bible. Ngajukran benya kalau kejo ka kebe jonga. Hakatu ka por. Ngan layu kan ra Bible mga layu kan lo Kristen layu kan syakri belay. Ngajukran benya ka kebe jonga. Neki umat juga kebe baka yam da ka beta jonga. Ulong baru belay lapan kiya ya ka kebe jonga. Badum day ta mo perkya ya ka kebe. Ulapan im ya ka mansim jonga ulapan kiya ya ka jigim jonga. Badi kihin men jonga baro anyongot. Gisyakrino yaw blay ba im baru blay ba sisya blay ula siyem no ya idal hadin kat sans nem dahil ada pra pun rius nem karta ilalit no show try hakajing kemen bani iba kikun kelapay show blay kay kabangamon panong parlak ba iya jonga ladang apan slam ladang asol eray ladang adon kajing skow briw ladang am kwa apan pay no show blay hakatu kapor lak ba iya jonga Ladang-ladang snok berkata ke pop juga pertei. Ladang-ladang snok haki baya day berkapertei. Ngam treban pai siya kaliang ke jauh debit. Ngam treban pai siya kaliang ke jauh try. Ngam treban kelaka babon hangtei hapo hospital hangtei. Nganjin dalam mat ya ke tragedy. Nganjin dalam mat ya ke jingjia ke basyarkai. Nganjin dalam dono ya ke keme ke ba itap mensim ke jonga. Hakapor ke 4 days setia. Ai ngo yo blay bau blay pen pai ya kadok no jonga kon samlau basarong ubameng ubam ju penret il kejat kate puna ga jau try ubam ju kwa banduai ubam yo benya ke jalap ya ka gospel ubam yo benya ke ki breu ki basyakri yo try ngala long kumta mensua Nrei ublay ulakta ya kadono at kajonga lang ba ngala lap shisha ba uni ublay ulang ublay ba ba ublay ba dranbor ubala ban sna ya kijing pang gibahar kom met bat mensim parla ba jonga lamdang ipai no asya ublay kloy kay kala banjian wate ngadon kijing sokya kadono lang ba jonga lesi don kay ka ba up lang ba jonga kani kalong kalat mga piru pinya pailang show blay barong ilong gibat tulak barong ilong gibat suai barong ilong gibat duna tong nya let lang show blay da kecik kelak bangun tong nya pailang show blay para nong pop para bajat para barem nya pan ma bigi pop jongi na try ya rap ya kime ya ki khon ya rap ya khpa ya rap ya baba kong itu day kong thai ya rap ya yin kesam ngin ma dia kecik kot ya kecik kia ngin ma dia kecik sup ya kecik tengan kecik kemen nakadolo baka mansip ngin ma dia ka beneng nado nang ni na pertei ka pertei kalaban don sibon kijing jenjar sibon ki klam sibon kijing do kam do jam sibon ka herra ka rep ka yang kayo ka kot sibon kijing pang kijing sitom tandai habang idon nakaliang ka jong try u David u bakan jaman sim habang idon how Jesus Christ habang idon nakijat jaka din pana ka jong try habang iman matsanda Barai tila na kejat kadek pernah kajau try kajing penkhia kan wan kajing penkhia kan wan ya kajing kasam kajing penkhia ya kajing penkhia ya ki met ki bapang ki basitam kajing kerku kan wan maka kten kajong blay ko ang art chronicle nyo khasao lara ki breu jonga ya ki balak hot ka kerteng jonga kin penret ilade kin twai kin wat ya ka kbat jonga bakin paino na kelti baman jongi o try nga Dios ngau ya ki na peneng kan ma iki pop joki badan penkia ya kari joki manubam kwa ya kajing penkia ajong try kini gemit ngati ngakwa ya kajing penkia kamet kajonga badan sibun menyatu ya pigi kamba ajong try tambang amdan por kumlubu blay penkia ya ukun jonga po velo daki kamba ki bapla mengapa ngilok isya syak ben ho try nge jaumat banyak iya kajing kraw kajong new blay Day nakataka lok na yay ni way jaka siya way ka jaka banya lapyaw Jisu namar bangalamat halaka jong kajingim baulong si siya uba batap na kajing jing snay batay tang mo balaban ay kajing sup kajing kemen kajing kiya kamet
bat ika mensim. Bandai tang leng ba jong bangalaban yo ya kahima. Bangalaban rong siya kahima ka jong ublay ka wai kasri. Kadi ka pertai ka long tang sipor, tang kanus nyam nya ima pertai. Kadon ka bom jukut ka baap. Palok bi ka khot ya bi. Lagi kuat ban yo ka jing kerhuna do na pertai bangun poiru habneng ka wai kasri. Hakap jaka ka bom dan kanser syo, dan diabetes syo, dan blood pressure, dan stroke, dan heart attack syo. In boy ha kata kari la kadai. Kadi ka pipan long ikaray kadi ka net. Ko kisol ha kadi ka janet. Naradan kibriyo ki balong kop kisol nga invite ya pipa pinpenret yali. Wachus ko ba pilong ki bala jet. Pai show break ka la karumad. Ko ki Jonathan. Ki bala tiplot na dong siya dong ki ba pilong ya karay hado mata kamit. Kadi ka mit ka ba kodor ta jompi. Pimi na kani kamit pinruay kabarway to nang ruay. Sri Babha! Sri Babha! Sri Babha! Oh Jesus say. Kipop jonga. Namdan kaway pagkasngi kabakam karaw. Kabakam kodor kajing jonga ba jompi. Banyak kasngi kabaw trayo at sight. Ikipop jonga ba jompi. Tin pendam ke jing tuai ke dia puan. Pendam ke klik ke jing tuai ke jing krap juga di kabit. Siapa dengan IT lebih yang ke di kapor. Saya moderator cem. Ada na pereng jep hiki pakwa ban pai siau prei ke di kajamin. Syurai ke ktis pi kloi namang pakwa ban bami kapor. Ada kisol pleng ke hui pi ba pleng ke hui pi. Hoi ngai ke ktis pi ba pleng ke hui pi pleng. Tang dat syurak kloi. Kenam paslam. Pleng ke hui pi. Pleng ke hui pi ba. Adam ki Jonathan ki bedak sakut hapdeng. Siapa neng roem siapa jok roem. Kadi kasi pin rai rak kak ti jopi kloi. Ublain kerhui pi. Try bo blain apa nak selajat jame. Aingo imenge yame try ma blain kalat menyalap lang baju ka presbytery suara. Ai di boran try ka teng badan bo jame. Ngi try bo sembai bala bet akhir ka pot wan pai tli try. Wan rai ki sok balai po shap si spasha. Kerhui gani kemen sim ke bakodor ablay ke balrai ke kti shame me tip khampa ko try ilong takidak ibarit ko try bagi kwa bat pai shame banya soban me kerhui ki yarap ki rong ka tanu jaki sai ke pop jaki tho ka kerteng jaki haga kitab ka jingem how to mai ki kerhui pai langkat ki badan hang ne try bagi mi nang ne kat baka jingkot jemot ka basisha anem ka jingem ka baya dei ka banjame Bapak Skop Haya me. Kemau ya ka presbytery paro kaway. Kemau ya moderator, kemau ginukit kam jaka paro. Kemau ya pastor kita dalam pesan kar komti palang, kemau ya hot delegates, kemau ya presbytery paro kaway kanang laban ng yan nakabor sa kabor. Kemau ya balang ka kong tong bak nang laban san nakajingay ay ka jame. Hakiski ki bakom kini. Kerhui ka di ka sinong katao paro kaway aplay. Laban jaka jingwan jaka presbytery nga duay baka jingsuk jame ka sensyari ka di ka sinong katao. Kin roy, kin bar, kin pa, kin miat, kin kot, kin kia. Nga duay ko try baka jing kerhublay jame kan tu nya ka di ka sinong bar kaway. Nado kli do kajat kin niya ma di ka jing kerhu ka jame. Hatam ko kan rabi. Kaburam barong ya siya me kan lan. Kajingarong ya siya me kadang Jisu ka duay. Amen.